Hello mbamwenu mo chenye mo nyombia mo le chechetna mfang government at work Salomo Bentina mo ni mo nyombia mo paka kuya mama kuya mo nyona mo paka kuya mama kuya chenye mimbia chenye atayo man mo a chenye ke a democracy so basa sandu kwa be election general election election adumbuene ke a election de cha ballot box ma chema biondo because kuyedondo ya mo a chenye chema nyinja ai mo a chenye assim before chenima chenye awe chewa chenye swawa minama mo ni mo paka kuya mama makwima mo adeni nkwa assim amami nsu nimbe che aka mo somo infam ko assim tu min tumu ani chenye abia salon mu chenye a min mo a citizen mo gbe mo ikane timi kono mwema si musua mende timi mo si musua mo nyombia ya tafetia nisi minu christian mwenu mo nyombia mo nyon encourage mo allow politician min be politician because of antumu ani Nadia Makwe tafetia animo teka ani chenye ani ade kuyama chenene mo maya mo gbo maya Salomo kena mi ni ke 2020 cho salon I want chenye ntweo until mi mu chenye bidua mi baya be mwe wan kwedondo yo mwe wan fachimo mfang government at work le Salomo ngbe chetina anyang paka kuya mama mo nyombia mo tu mo nyona mo ma allow koko kanguka amemi nata Facebook yo WhatsApp yo animo tedu ani na chimanyinja mo teo mo ma ne allow mo ma allow salon mo ma comment madabio mo support you mo continue support kuya mina ma chenye anso chama leja tatna wantu mo de tongwe ni tina banche yutino onupaka kuya mama onupaka confusion ma member ma chenye anitayo ma comment at work le chatatna mo ekbetna omotina mo nyombia tamba ma chenye anidia awebo